Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu وربما لم تقدر عليه وعن هذه الحالة تنشأ الغيبة والاستغراق والفناء عما سوى الله تبارك وتعالى إلى غير ذلك من مواجيد أهل الله وأصل ذلك المواظبة على الأعمال الظاهرة والمحافظة عليها ma'a takallufil hudur ma'allahi fiha. Wa rubbama lam takdir lan terkadang ora kuwasa sapa sira alaihi ing atase hudur ma'al khalqi. Wa an hadhil halati lan saking ikilah tingkah apa? Tingkah saya selalu menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala dalam atih kaula panjenengan. Karena orang nikah menabi ampun atena kala ampun selalu ngadep dekat Gusti Allah. Atena ngadep tantona kalaban amal zahir kada. Zahir ngadep ke Gusti Allah. Papadah kalaban atena kala mukbil ala Allah. Apa sebekal terjadi dekat orang-orang si atina selalu hadir dekat Gusti Allah. Bareng si tak ngetelak nikah bareng bakal katon dekat orang nikah. Lacu orang gila bakal andi akhlak sesai. Terus paksa akhir jadi botak. Jadi botak dalam hati kita selalu menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Oh tak bisa Ustaz, tak mampu Ustaz. Saumpama tak mampu dalam keadaan sehingga ini kan hadhil halah tak mampu menghadirkan kebesaran daripada Allah Subhanahu wa taala sehingga tak jadi betak. Ngegungaki Gusti Allah takok ke Gusti Allah ni kan tak jadi betak ki teng kedeteng. Ki teng kedeteng rasa takon dekat Gusti Allah. Mun tak mampu ngak ni ke remah. Tansya mongko cukul apa al-ghaibatu samar wal istighraqu lan tenggelam taselem wal fana'u lan fana lan rusak amma saking liya amma siwallahi amma saking barang siwallahi ta'ala kang sakliyane Gusti Allah ta'ala ila ghairi dzalika maring liyane mengkono-mengkono ghaibah istighraq fana nyatane min mawajidi ahlillahi bayani saking pira-pira kang den temu wong kang ahline Gusti Allah yakni ahli ibadah marang Gusti Allah min mawajidi ahlillahi nyatane saking pira-pira kang den temu wong kang ahli ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kaul panjenengan tak mampu jadi orang yang selalu ate kala engak dekat Allah Subhanahu wa taala. Tak jadi ate saya selalu takut dekat ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Tak jadi betak. Tak mampu kalau panjenengan. Dan kadang tak mampu jadi orang sing aneh kah repot jadi orang sing mampu aneh kah? Jadi orang saya tak katon bisa padeng. Jadi orang saya tenggelam kelaban Gusti Allah wal fana amma siwallah ben abak nikah aroma sarosak selain Gusti Allah dunya bakal hancur abak bakal hancur ada barang saya kekal dan abadi ning atas dunya nikah
kullu syai'in halikun illa wajhah. Setiap sesuatu pasti rosak, pasti hancur kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang-orang si ahli ibadah dekat Gusti Allah. Maka orang si ahli ibadah dekat Gusti Allah ini kan nemoh bareng sesamar bisa katon, Pak. Orang si ahli asebo candring sebo. Seselalu aban atau juk ngedep dekat Gusti Allah, mukbil dekat Allah Subhanahu wa taala. Bareng si gaib bisa katon. Neraka tak katon tapi bisa takok. Suarga tak katon tapi sangat teruk. Tak pernah temun bi Kanjeng Nabi, tak pernah mireng suara Kanjeng Nabi, tak pernah rasa menatap wajah Kanjeng Nabi, tetapi rasa kerong be di dalam hati. Anapa? Sebab dalam hati kala ampun selalu hadiraki cinta ke Kanjeng Nabi. Takut dekat Allah Subhanahu wa taala, ngagungaki dekat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana orang-orang seahli lopah. Orang yang lupa dekat Gusti Allah, orang yang maksiat ke Gusti Allah, istighraq kelaban maksiat tah. Fana kelaban maksiat tah. Lo kadung nyanyi saya tepak ke judul lah, empun atemet-temengku. Nyanyi ni butiri saumpama. Hari lo masjid tak ning contoh aki nyanyi mun dalam masjid ni kak. Bedoreng istighraq kelaban film sampai nangis. Nyongok film sampai nangis, sampai nangis nyongok film apa? Sebab menghayati, merenungi, ngerteh dah apa maksud dalam aluran cerita ni ke sampai tak kira sampai nangis. Saya pernah kejukan orang saya istighraq ma'allah, alfana amma siwallah. Orang yang pun tenggelam ke laban Allah Subhanahu wa taala. Orang pada tedung je tok cekeh. Orang pada lopah nikah orang ingat ke Gusti Allah. Le nikah buah daripada orang si al-hudur ma Allah, orang si aten kala selalu menghadirkan rasa keagungan Gusti Allah dan rasa takut dekat Allah Subhanahu wa taala. Bekal ebrik depan berempan cahaya semak ke Gusti Allah, cahaya ma'rifat dekat Gusti Allah. Maka saat menikah, ketika orang ampun mendapatkan anwar, asrar, pan berempan cahaya, pan berempan sir, rahasia-rahasia, serta bagi da orang lain kecuali bagi da orang sesemak dekat Gusti Allah, al-ghaibatu, maka bareng se samar kelak bekal napanya mana ketela ben orang kelak bekal istighraq selalu abareng makna istighraq kelak tak gelem aban kelak tenggelam selalu mikir urusan dunia melolo. Saya pikir akhirat dek remah abek dia montek sepora tusah. Sangkun abek dia tak pantas minta swarga. Abek dia tak pantas minta lebih dari ria karena abek adalah ciptaan bi Gusti Allah makin minta lebih. Cuma mun ngarep syafaat pertolongan Kanjeng Nabi la cuba walaring bagus walaring cuba tetep yang juraki anyuon syafaat pertolongan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang seampun ibadah ke Gusti Allah ni keampun ngerasaki nikmat ibadah. Sebagaimana orang-orang ahli maksiat ngerasaki kenikmatan maksiat. Pengguna ganja, pengguna narkoba, empon nikmat kelaban narkoba. Naudzubillah orang si ahli zina, nikmat kelaban perbuatan zina. Sependek kejukan orang si ampun al-hudur ma'allah selalu nikmat ngerasaki ibadah dekat Allah Subhanahu wa taala. Baca Al-Quran ikrasa nikmat, munajat dekat Gusti Allah ikrasa nikmat, tak ikrasah keluar air mata, tak ikrasah acocoran terus air merepat ni karena rasa takut dekat Allah Subhanahu wa taala. Wa aslu dzalikal muwadhabatu utawi wa aslu dzalikal muwadhabati wa aslu dzalika utawi asali mengkono mawajid iku al muwadhabatu ngelanggengaken alal a'mali ing atasi pira-pira amal adh-dhahirati kang zahir wal muhafadzatu lan ngrekso alaiha ing atasi adh-dhahirah ma'a takallufil huduri ing dalem sertane maksa hadir atine
ma'allahi serta ni Gusti Allah fiha ing dalam a'malil zahirah. Adapun pondasi atau berasal daripada mawajidi ahlillah, orang-orang si ampun nemoh deka kenikmatan ibadah, orang-orang min ahlil wujudi, orang-orang min ahlil wajidi ngedingaki Al-Quran ni kadang-kadang sampai kelenger pak, merengaki Al-Quran ni sampai kelenger kadang-kadang orang mun ngak nikah. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Waku orang sini alam kubur nikah, orang-orang kafir nikah pada ngocak qalu ya wailana, do celaka engkau, man ba'athana min marqadina, siapa orang semacam ke engkau dari tang ketedungan zaman 40 hari ada siksa kubur untuk menghadapi kiamat. Engkau le tedung dia candai kafir, engkau le siksa dia. Ya wailana man ba'athana min marqadina, siapa semacam ke engkau dari tang ketedungan dia. Ya ria cek cenjaki tining Allah Subhanahu wa taala kika di tini kiamat, sika di orang-orang bernyata iman bentak percaya dekat tini kiamat. Le orang mun ahlil wujud, mun ampun min ahlil mawajidi ahlillah, orang mun ngeding ayat ngak nikah fahusya alaih sampai kelenger sampai mati. Arapa? Sebab ini hanya sekedar bacaan saya dingaki bi kau pengah. Tapi ampun nemoh betapa dahsyat takwaku tina kiamat, betapa dahsyat takwaku orang berjaga diri alam kubur sampai kelenger sampai mati. Nah kula ban panjenengan kita andi rasa ngak nikah mun kula tau ning mun panjenengan kita ngerasa aki nikmat maca Al-Quran, kita lebih ngerasa aki nikmat rokok. Bisa minta aki Surya, Jisamsu, Ares, Grendel, bisa ngerasa aki bida nugul sampean, tapi tak bisa minta aki ke memaksiat ke mataat dekat Allah Subhanahu wa taala. Nikah kelas saya keuleban panjenengan. Apa asal dari orang saya kada jiria? Apa langsung 100%? Apa langsung orang dia min ahli mawajidillah? Oh tak bisa. Tak bisa orang nikah langsung depak dekat min ahli wujudi. Tak mungkin, harus ngelebatin berempan tahapan. Apa tahapannya? Salah al-muwadhabatu 'alal a'malil zahirah. Orang kena muwadhabah ngelangkengaki terus menerus andi wazifah aban kena terus menerus ngelangkengaki amal zahir. Salat berjamaah, duha tak adu rakaat, tahajud aja ketika pun sengkan ning akhir malam, witir mungkin serakaat, Al-Quran mungkin selemper dua lemper, muwadhabah 'alal a'mali dhahirah, terus menerus muwadhabah, tak buambu ngelakonin amal zahir. Wal muhafadzatu 'alaiha, ajaga ongku eraksa, sewajib eraksa, sesunnah eraksa ongku. Ma'atakallu fil hudur paksa atin kela bakto ngelakonin solat hadir atin paksa. Ketika baca Al-Quran paksa atin kela untuk tadabbur mengangen ikibaneka seisi terkandung di dalam Al-Quran. Muntak kelaban teluk cara ni apa? Muwadhabah 'alal a'malil zahirah wal muhafadzatu 'alaiha ma'atakallu fil hudur ma'allah. Ajaga amal zahir apa sah benih hanya sekedar menahan lapar ben arjeng, tapi apa songku maksiat jaga lesan tak ghibah, mereka tak siling barang si haram, kopeng tak merengaki perkara si haram, apa songku sebab apa aten aban Gusti Allah. Jika banyak ring apa sah cuma oleh arjeng, oleh lapar, tak oleh kenceran. Tak oleh apa-apa, tak oleh kenceran. Apa? Sebab rasa ngaku-ngaki ke Gusti Allah, rasa takon ada dalam hati. Maka asal pondasi daripada min ahli mawajidillah, orang si ampun ahli wujudi, si ampun lamangki nikmata ibadah, nikmata munajat. Kalau ni kata habna, jaga amal si zahir, al-muwadhabah ngelangkengaki amal si zahir,
wal muhafazatu ajaga otabe ngeraksa dek ka amal sezahir bene cunno cuni bene ceng-kencengan elakone terus jagongku ma'atakallufil hudur ma Allah terus maksa dalam ngelakonin a'mal zahirah iki bene ka al hudur ma Allah bene hanya sekedar gerakan salat bene hanya sekedar bacaan Al-Qur'an bene hanya sekedar apasah tapi atene juga nuru apasah atene juga nuru anyempe ke Allah Subhanahu wa taala baru orang dikit-dikit bakal nemu de remen rasa nikmat ibadah de remah rasana nikmat munajat ke Allah sehingga aban aing merepate keresah jika orang-orang sing nikah ada se paling mesompek ada orang se mesompek de orang ngak nikah melebihi sompekah keluar arek mun kulit sampean sompek apa kehilangan PC kulit sampean apa sompek? Kehilangan kelakuan, kehilangan jabatan, baru sompek. Orang sing ngak nikah, Pak, sahli munajat nikah, sompek keremon keluar areh. Arah apa mak sompek tuh le keluar areh, berarti engkau ketemuan bi manusia boleh. Semalam kok mari ketemuan bi Gusti Allah. Tak terganggu bi kelakuan, tak terganggu bareng kewajiban tanggungan. Tuh ya keluar boleh areh engkau ala kuah. Engkau andi anak, engkau andi bini malam engkau ada yang ngaganggu ada sama sompek melebihi sompek keluar areh sebab apa? Abel apa sabi Gusti Allah Subhanahu wa taala wah nikah min ahli mawajidillah kula cuma medepak ke panjenengan pada kelas mungkin saraan kula tebang panjenengan kita ngerasa aki nikmat baca Al-Qur'an sehingga sebagian para ulama Nabi tak salah Habib Abdullah bin Husain bin Tahir beliau menabi neng bulan puasa bulan Ramadan neng tingsi enggak tak baca Al-Qur'an Pak tak baca Al-Qur'an tanya aki ana apa panjenengan ya Habib tak baca Al-Qur'an padahal Al-Qur'an itu ronaki berneng bulan Ramadan sedangkan panjenengan neng bulan Ramadan neng tingsi enggak tak baca Qur'an sebab engkau mau baca Al-Quran neng ting siang bekto siang bulan Ramadan engkau tak kerasa lapar baca Quran ni kayak kenyang Pak sedangkan orang apa sah sunnah ngerasa aki lapar jak teh dunget do engkau teh dunget masih goceng gelar engkau mau baca Al-Quran neng ting siang bulan Ramadan tang bibir kerasa manis sehingga mun kerasa manis engkau tak kerasa lapar engkau kebeter tanpa satu oleh kenceren saking diri nikmat baca Quran sampai tak gelem baca Al-Quran di bulan Ramadan ting siang sebab tak kerasa lapar pasana kenyang baca Al-Quran nyari supir senyetel ngaji jarang nyanyi sebeda nyari koli nyari tokang salah ku bangunan salah ku apa saya setel nyanyi setel ngaji loh yo Pak tak semangat kini kan kelas aku lebih panjenengan tapi kita ngerasa aki seayat pun kita ngerasa aki nikmat tak daripada bacaan Al-Quran oleh karena kadinto montai paksa ma'atakallufil hudur ma'allahi fiha montak maksa hadir dalam ateh kul panjenengan bekto ngelaksana aki acak yang luar salat dalam salat ni kepaksa paham lagi? Dalam solat dia paksa. Cak cuma beten atau dak kiblat tapi ati juga na bejeng sini kan. Waktu baca Quran paksa untuk hadir atina. Waktu baca solawat hadir atina Kanjeng Nabi. Acak luar solawat, acak luar solat, acak luar solawat ban solat. Dalam solat, dalam solawat, dalam Al-Quran ni kepaksa untuk menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Mun luar tambah repot dalam solat banyak kelupaan kok. Aneka mun tetiah orang se al istighraq wal fana amma siwallah yakni min mawajidi ahlillah orang-orang se nemoh se ahli ibadah dekat Gusti Allah yakni min ahli wajdi maka harus melalui 3 tahapan yang mereka al muwadhabatu ala al a'mal adh-dhahirah
ngelangkeungaki terus menerus melakukan amal zahir wal muhafazatu 'alaiha, ajeugeuh amal-amal zahir yakni salat 5 waktuna, duhana, ajeugeuh kapi jauh daripada maksiat, ngelakuin taat dekat Allah Subhanahu wa taala, ben paksa menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala di dalam hati kul manjenengan, sehingga nika mun tertanam di dalam hati, tumancep di dalam hati, tetia apa bae mula takut ke Gusti Allah, aman. Teti reng soki, teti reng melarat, teti pejabat, teti rakyat, sokor di dalam hati ampun beda rasa takut dekat Allah Subhanahu wa taala. Baru dikit bakal nemu sebagaimana ahlil wujud min ahlil wajdi min mawajidi ahlillah, orang-orang yang ampun lamangki dekat nikmat ibadah dekat Allah Subhanahu wa taala. Mentar muka sakone itu ilmu semanfaat. Paksa. Harus takalluf, harus taklif. Paenga usahake dalam salat lopah beli boleh, boleh. Lopai dalam solat beli boleh. Paksa terus sehingga insyaallah walaupun tak 100% dari awal sampai akhir hudur, tapi sebagian besar ampun hadir atena. Saya kata kok dari awal sampai akhir lopai dalam solat tangki bahaya mun ngak nikah. Bahaya mun orang ngak nikah. Cering dalam solat bilopa ke pangeran apa boleh luar solat, Pak. Tambah taruh karuan. Terus dari memohon beda orang ngocak engkau bisa ngerasaki nikmat munajat, engkau lebih bisa ngerasaki nikmat ketemuan bi Gusti Allah, ladzat al ibadah, nemu nikmat ibadah engkau la nemu min mawajidi ahlillah, tetapi ningkel perang sewajib tak mungkin terjadi, mohal. Tak mungkin terjadi. Tak ngelakonin amal zahir tapi langsung amal batin. Bodoh sambungan di dalam hati, nyambung diri macam yang zahir tak nyambung kok. Cak kele mejo coreng anika. Anika Al Habib Abdul Haddad ampun abri cara anika bene orang ban Sarawak anika beli raja. Gud beli risar wasil bilad wal ibad Al Habib Al Haddad. Orang setiap saat beliau nika sing ngarang kitab nika setiap ketemu masjid salat 300 rakaat setiap kali ketemu masjid. Saben beda masjid 300 rakaat, Pak. Tahu saya tanya amal lain sambil. Ada sekaton dia. Lah terus beda orang salat tak berjamaah, Quran tak baca. Waduh, nemuh ke pangeran, nemu di himma. Janjak setan kayak ngerti arah bajeri. Naudzubillah. Oleh karena dinto nikah tak bisa orang menikah langsung depak dekat Gusti Allah, tak teti orang min mawajidi ahlillah, orang-orang se ahlil wujudi, orang nikah tak mungkin langsung teti orang se nemuh dekat nikmat ibadah dekat Allah Subhanahu wa taala tanpa tahapan-tahapan se ampun terangaki guru. Al muwadhabah ala al a'mal adh-dhahirah wal muhafazatu 'alaiha wat takallufi watakallufil al-hudur ma'allah, iki beneka maksa untuk memaksakan diri supaya kau panjenengan ateneka ma'atakallufil hudur ma'allah, beserta memaksakan diri agar supaya ate kau panjenengan hadir kalaban Allah Subhanahu wa taala. Termoga titik ilmu semanfaat, termoga kau panjenengan titik orang-orang ahli ngalakonin amal sezahir, mun bisa ngalakonin amal beneka insyaallah ate kul dengan yakin ate saya selalu andi rasa takut dekat Allah Subhanahu wa taala, ate saya selalu ngegungaki dekat keagungna Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah.